Muhangiye kuregwa nshuti za Kabara TV1 nkuko bisanzwe muri kumwe na Nkomezi James uyu munsi ku cyumweru tariki 2 z'ukwezi kwa 11 2025. Uyu munsi uturere twiriwe amahoro nkuko bisanzwe, abantu babagiye mu makanisa kuko ni ku munsi w'iyinga, abantu babiriwe gusenga kuko mubizi murenge hose ku kigero cyo hejuru hafi 99 n'ibice kwijana abantu ari abakristo. Bityo rero uyu munsi bawuha agaciro cyane mu marango yose ndetse no mu bice twirwanaho irinde mu mutekano n'amahoro, bameze neza, ahubwo bakomeje kwakira ababiyungaho bahoze mu mutwe wa Maimai y'ababembe iyobowe na General Amir Yakutumba. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya gato. Mu gihe umutwe wa MRDP twirwaneho ukomeje kwagura ibikorwa byawo byo kurengera abaturage b'umurenge, hari agatsiko kazwi nk'akagara kagenda kagaragara mu bikorwa byo gupfobya ubwicanyi n'akarengane abaturage bakomeje gukorerwa n'imitwe yitwaje intwaro ifatanya n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ako gatsiko kagenda gakwirakwiza ubutumwa buvuga ko nta bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge, ndetse kagashimangira ko leta ya Kongo ari umubyeyi wita ku baturage bose. Nyamara ibikorwa biri mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga byerekana isura itandukanye niyo bashaka kugaragaza. Akarengane, ubwicanyi, itwikirwa ry'amazu n'itotezwa ry'abaturage byakomeje kuba umunsi ku wundi kuva mu mwaka wa 2017. Bakavuga ko ikibazo ari twirwaneho, bahisemo kurengera ababyeyi bacu mu gihe ingabo z'igihugu zakomeje zirebera kuva mu mwaka wa 2017 kugeza none. Ariko ikintangaza ni ukuntu ubwicanyi budukorerwa ndetse tukananyarwa ibyacu. Nabo ubwabo baramutse baraho ibyo bikorwa bibera, nabo umwanzi atashobora kuba yabasiga abazize uko nabo basa, cyangwa se abazize uko basa natwe. Nyuma y'intsinzi nyinshi zatwirwaneho mu misozi y'umurenge, ako gatsiko kagerageje gukoresha amafaranga mu rwego rwose rushoboka kugira ngo gahende abana b'abatabazi ngo bave muri twirwaneho. Ariko uwo mugambi warapfubye, ntibagera ku ntego. Ubu basigaranye propaganda y'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga nk'iz'abazarendo n'ibinyamakuru byabo. Ejo bundi numvise ndetse nsoma amwe mu makuru y'ibihuha, akagara kabesha ko hari abana barenga 60 batwirwanaho bacitse bakajya mu ngabo z'u Burundi ziri mu misozi miremire y'umurenge, ndetse ngo bajya no muri Gumino. Iyo Gumino rero akaba ari wo mutwe abanyakagara bashigikira kuri ubu warangiye usigariye ku izina. Gusa ndababwira ko twirwanaho ikomeje kwaguka kandi gahunda ni ukujya imbere. Intego ni ukurengera buri muturage batarubanuye cyangwa se batabogamye, batarubanuye ubwoko bwe kugira ngo babone amahoro. Indi myumvire y'abanyakagara mbumva na kenshi niyo kwirirwa bavuga igihugu nabi cy'abandi cy'u Rwanda, bakanacyangisha abandi. Iyo ideology yanyu irashaje, muhindure. Ubu rero bakaba inzira yindi bari gukoresha ari ukugenda baha abantu babona ko bafite imitima idakomeye, babandi bakunze kwitwa banda ndende, bakabaha udufaranga ngo bafungure za channel za YouTube kugira ngo umwuka mubi w'amacakubiri mu bwoko barusheho kuwukwirakwiza henshi ku isi. Hari cyitwa propaganda bakora bakoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media arizo YouTube, TikTok, X yahoze yitwa Twitter, Instagram, WhatsApp groups, mu murongo wo kuvuga neza leta ya Tshisekedi kugira ngo babe abahamya mu maso y'amahanga ko abanyamurenge rwose nta kibazo, nta n'ubwicanyi cyangwa karengane bari gukorerwa biturutse ku butegetsi buriho, kandi bagakomeza kwishima ko ari umubyeyi mu rwego rw'abahagarariye ubwoko bwose, kugira ngo amahanga abone ko rwose ibyo abandi birirwa bataka bandika bajya ku ambasade z'ibihugu nta shingiro bifite. Noneho hariho abasore n'abagabo birirwa ku ma live ya TikTok batuka u Rwanda, ngaho bagatuka twirwaneho, basebya Amahoro Peace Association, basebya AFC M23, batuka Moise Nyarugabo, Maître Azarias Ruberwa, batuka abantu bo muri Nord Kivu ndetse n'abandi benshi. Kibaza uwo murongo wo kubahuka bigezaho bizabagezahe? Igihugu c'abarundi rero nico bashize kwibere, irwa bavuga ingabo z'ico gihugu ko zagariwe amahoro imurenge, mu gihe abaturage aho izo ngabo ziri bakubitwa ndetse bamwe bikanabaviramo kwitaba Imana.
bagatotezwa, bakakwa ibyabo birimo amatelefone ndetse n'ibindi. Ariko ibo birwa bibesha, dore ko nta munyamurenge muzima ufite ibitekerezo babesha, bavuga ko ubu kuva ingabo z'u Burundi zagera iwacu Imurenge mu duce zirimo zagaruye umutekano. Ariko uwo mutekano bagaruye namwe abanyamurenge murawuzi. Kuri ubu amayira ahuza Indondo ya Bijombo ico hagati na Minembwe arafunze. Ejo bundi inka 50 zanyazwe hakicwa umwana w'umusore wari uzirimo. Si izo ngabo zabikoze? Reka ntidutinde ku Barundi. Akagara kagerageje henshi, yewe ndetse no mu banyempano, haba mu bahanzi twavuga umusore Galas wari umaze kugira izina ndetse n'igikundiro mu bwoko, yewe ndetse no mu bihugu bituranye nk'u Rwanda baje kumutamika udufaranga mu gihe yaragize umurongo mwiza wo kuvuga akarengane ubwoko buri gucamo, abinyujije mu ndirimbo cyangwa ibihangano. Nyuma yaho yari amaze gusohora indirimbo yakunzwe n'abatari bake yitwa Afande Makanika, imwe mu zatumye amenyekana. Ariko haciye iminsi mike atangira kuririmba undi murongo wo gutuka igihugu cy'u Rwanda ndetse no gutaka no gushimagiza abasebuja aribo General Masunzu. Atangira gukora ibiganiro biciye kuri Zoom ndetse no kuri YouTube yandagaza no kubahuka bamwe mu bayobozi bayoboye ubwoko. Iby'ubuhanzi kuri ubu barabitaye, sinzi ibyo barimo. Ubu bageze mu Burundi ku ma YouTube channel zaho, ijambo riva mu kanwa ni ugutuka u Rwanda gusa. Kibaza ubwo bubi u Rwanda rwadukoreye buruta ubwo leta ya Kongo yadukoreye n'ubuhe? Inkotanyi zatabaye ubwoko bw'abanyamurenge bwari bwahawe iminsi ngo bube bwavuye ku butaka bwa Kongo, ngo nibutahava buricwa bwose burimbuke. U Rwanda rwaratwigishije, rwatanze amaburuse ya leta ku banyamurenge benshi biga za kaminuza ku buntu. U Rwanda rucumbikiye ibihumbi byinshi by'ubwoko bw'abanyamurenge. Nitubanga dukunde bande mutubwire harya. Diaspora y'Akagara nta kwitagize yewe ngo ucengere, dore ko yarushe igira no muri domaine y'abanyempano zo gusetsa. Ariko icyakubwira ko ahubwo basubiye inyuma yaho bari. Igikundiro kirashira, views zirayoyoka. Sinakubwira ubwoko bubatera icyizere. No mu bashumba bo makanisa Akagara ntikaretse kugerayo, kashoyemo udufaranga. Abapasteri bava mu nshingano zo kuyobora intama binjira mu nzira yo kurwanya abo bavukamo kandi banavukana. Abo bapasteri benshi murabazi, za Uganda, Ibujumbura, Uvira ndetse n'ahandi. Ibyo bagiye bavugwaho, yewe ndetse bamwe baranakubise barakomeretsa. Inkuru zigira hose, zica ku mbuga nkoranyambaga turazibona. Abo bashumba sinzi intama bayoboye niba baziragira ubuhe bwatse. Noneho sasa ubu Ibujumbura niho hahindutse mu ibaraza, Irundu mu madegu cyangwa ku Kiziba. Ubu ngo inama ni buri munsi niyo zicurirwa. Ngaho murota Imana, mwari kumwe na Nkomezi James, turakagaruka.